Ngisadidekile mlalelo wami izinto ezenzekile nje kule weekend ngicela ukuthi kodwa ukuthi ukuhlanganisa nawe njengoba iGcokama belicele nje ingoma ethi iJele lona libuza ukuthi nifuna impinda noma nifuna abantu bathi hayi sifuna impinda buyo kwase kuba noyedwa nje othi ngicela iJele enginesiqiniseko sokuthi ubengazi kodwa-ke uphenduke ihlaya phela laphana ey'nkundleni zokuxhumana njengoba wazi ukuthi-ke hleli kubhekwe into eseceleni ukuze ividiyo yomuntu i-trend noma kube njani. Ngaphandle kwalokho ngane wethu ngicela ukuthi usubscribe, ushare, uphinde ucommente ukhuluma nakho konke ungakhohlwa ukulike ividiyo yethu. Subscribe kumahhala so senze ukuthi kube wena oqala uthole notification make sekufakela ividiyo yami phambili. Bamba nayo into ividiyo yeGcokama belicela iJele. Uzokhumbula ukuthi iJele ingoma kaKhuzani eyaduma kakhulu eyaze yahlukanisa unyaka ethi umshado akulona iJele noma ngashada ngiyobe ngeke ejele. Ngane zakwethu bamba nayo ividiyo. Namhlanje phela kuyintuthuko nje ubona iGcokama ngamehlo. Okay, bafethu umntwana sabona ubuhlungu sela kahle isikhathi sesidliwe inowodwa. Gide. Ushane? iJele. Okay. What's Mlalelo wami ngiyathemba ukuthi uyayizwa ividiyo uyayibonela futhi kodwa ufakazi umlalelo wami awuvumi ngani awusubscribe ngani awushare ngani awulike ngani ividiyo uma uthola ufakazi obunjengalobo ngicela ukuthi ulike umlalelo wami ukuze ukwazi ukuthola ama-notification usubscribe kumahhala ungifollow nje ey'nkundleni zokuxhumana zonke ngane yakwethu mina ngithanda ukubhubha. Danko.